Rahnwet na. Rahnwet. Rahnwet. Rahnwet Yes, ira oralapakan mesatan sum ang kabese yung Rahnwet na. Rahnwet. Iyang kasalelye rakacho warospacho nan programen rawach nan Pohnpei programen kabese way raka poy rakasampalakan me wiyawi taban wiyaw nan wain Pohnpei Ariamo na chpan pacho yang nan programen kabese Rahnwet Nakoneng melel yang walian kechtiyo chiyang kayo ya chinga sakaratan kay paniyo wow ton walan wow raksogon Pohnpei yu at nga sa karanwa laban kaparansanan kan ko, maon ko sa walmarlikan na nalagnan kanyay ko. At nga luwaw choror to ka sa walmachay kap nan wain Pohnpei, karyawan kap na, speaker, vice speaker o chaway kan karas nan 10 Pohnpei legislature, maon ko son ko pong labalab, samura labalab, chon tatok sa rawikan nan pelian lamalam kan karas nan wain Pohnpei, Obache wanwan ki sabal marchon way yung sa Rahnwet way sabal man kyan so mabok chailan kachin kasamo Mr. Chironi Samuel Agriculture Extension Agent Mebache wanwalian to Opsen Cooperative Research and Extension CRE Mebache Tamamiban College of Micronesia FSM Ang subsequent bache wan look Mr. Samuel Ong nan programen kabesen Rahnwet and kaksagare kachon way hiragasampal me epachok nan men kay Rahnwet. Tama may iran kawait Rahnwet nan radio station. Kailangan miskalyo ako nang mele yung pachongan sa karata wow me miskalyo pachongan sa karata. Way yung kung kupro po yan siya wa yung pachongan sa karata wow. O wang John way unsok. Rahnwet iba na radio station sa mered to sa tadog yung may pacuan uyay ran sa upis sa malar. Ang sa upis sa malar iba na radio station o kawit kimaptata unyan puik. Ay siya kusan tadog ko met may pacu kinan radio station Rahnwet. Rahnwet iba kawit kimaptata uyaban Chanagi datawni sabalmar puyingan. Kalanganin ko mo Mr. Samuel, karyakom tola, sawaso kawewe kapesa yung chon way, yawak pesang entatongki, sasongan paunan puik, sang tatongki menchenak temen paun makin nechla nan stowakan. Kalangan ikamel me sangan men paun riyaw bukat, Radog yung siya yung kasalita pound yawan chow-chowan puik. Ija mo wak pasang uyaban tatangi o sangan kama. Ari, men siya siyong may pachokin na radio station po yung kawit Rahnwet. Ime wang di siyang men chanok ta men baon na kan aramaskin coach kita ta pachokan dasan na stowakan. May nanan mangay o etatok marara. Kalanganin ko mo asawan tupsauta may bananane puyen ka kuya sa songan taon puik. Kalangan song chariyaw me kon bananana pugang ka kuya men song ta men baon puik watch. Kayo ye tape rule karyaw men gabas ta men waikin batawan calculator ay kamele me Rambukat jojo sapulman kita cuma lagi cellphone, hari kami le cellphone kan pilmiat tu cawat lale calculator pacoyor lale, hari kami le mana ban song coy mukom banana pointa yiti prulo. Ayaw ye ban songata rain puik. Kalangan komban tatong sapulman te prul, itu ma awalang kamu ya kamu tatong sal. O kombinasyon asang nan chaman puik len punca pun patai kan puik. Arisala bancang ni cinsawan puik ko bancang asang ni
jaman puigo jangan dilang lel pun cap nu patai ke or ma kom tatong disal akam ban so ngati wan re nak akam mut kasusongong ni sabul mam men sesong tete prulu ayam moni ban kompil kawai yang moni ban pil songata ponoponen puik kalangan momen namban songata ponoponen puik kompil ban tatong di sal o sim tete prul ap ikamele me te prul kalap pacho de miren aramas enjon way kalap me tong ori Ansyo harus sekin tatang ki sal sengkak sim nan legaban puiko ansyo me chu asut piltu aja acuan lang pun mensi sioma po sengkak kelangan tayawan penobon puiko akom ka kabesa yan chon way uyepen kapachata te kapachpenen sesongan puik kalangan uyepen kapachpenen te memewai kin batuan formula ragenda rai wat ki yang penobon bampak riau komyari nene gisang number marakin mewai kin batuan magic number ni 400 ari apeu paut kolau yata paunin puiko ni karaseba na sabul mau puiko rai beach riau akamban Creative Beach Riau, kami ada times yang ponopon beach silu, ponopon ban pak Riau, mewa ke beach silu ban times 3 feet times 3 feet, organ times yang raya kami ada nene kisang 400. Kalangan kami Mr. Samuel, kayo saklanaran kalalabak, ya kamau pentatongki, sangan mention the town and puik watch. Kalangan sangan kamau cojap sangan kamau bayu mi ban bacawan dak kayu kambang kakan wewe mengain wewe kakairin sabal mamu puik karyau abil ban melel sawasa paling mi bacawan dar mencapio palian unian puik wewe pali cojon uni makin tokong sabal mar puingkan akan anak sesong sampun wan paung puik Kasilu aminin marara, kom subana nana salieti, puigo komyari chanakitan men chanak mucekim paindasan nasto akan. Kom panang taja song nubiga bang kaskasinan nang kelo song teacher nak komyari kapacata wan bang. Akabayo ikamelo met tupsawon bang itapuigo aminin poijuk Pagkamparan main pampan udah tatong kijak tepuru le mami sabal mau selfo. Kalangan kami Mr. Samuel, Iran kapese sen salamau, makom sakareki ya chon way ni Rahnwet, hariamona caban kair programin kapese watch, miye Iran makonengan sen salam chon way, chingadan so. Kalangan irayo mimen bacuan tama. Uya bansus paunin puik watch komban insya koros komban nana tatong yang ni incis ni karasaba ma sabul mamu puiko ban rai beach silu a komban kilang ni incis me bang nyata mo incis silija puno tuwe jat pono puiko ma beach riau rai a kombil ban kilang ni incis me bang nyata wakong nyata industri japai. Orang yang koros ni amban tatang kemen paunut komban anak yang sabul mau men sesong ni industri. Kalangan mamiye chon way me ananeran kalalapak rakak kal komui. Kalangan yang koros obis obenang way bagon hari mamiye iran salalabak iran kaya nama kombak agar option siari number telepon silu riau sero lemau isu silu kalanganan ko por koros ye image programen kabesa Rahnwet nan ponpay programen kabesa way rakasampalakan mawiwiyawi taban wiyawanan wain ponpay o sa bache wan dukuluko ya chekupurakanan kachin sapali
Radio V6AH o nan kaunaptan program kasampal Beban Pachoto Mor, Kalangan o Kaselelye.